proposamena goiekitik etorri zen justu pandemi garaian, orduan baloratu zen pixkat, segurako enpresak eskertuko zuela momentu hortan bultzadatxo bat, ez? Ekimen danak iruditzen zait aurrera pauso badala. Oain enpresa askok behar due olako jarraipena edo segimientoa proiektok aurrera eteatzeko. Para nosotros es importante que haya también un agente externo que nos pueda asesorar y comunicar todas las tendencias del mercado, cosas que a veces a nosotros por el día a día no podemos hacer. Batipat herri txikitako enpresak eskualde mailako inertzizko proiektu bat beraientzako ere bai importantea da, beste enpresakin saretzeko erraztasun bat eta gaitasun hori, ez? Y estar ahí, comunicándonos con el resto de empresas más pequeñas o más grandes para que podamos sumar fuerzas. Lan egitea batea oso importantea da. Danak osautzeko, dana proiektu berritan sartzeko eta kolaboratzeko gutarten. Bai ostalaritzak eta bai zerbitzuk eta bai merkataritzak garrantzia handi due kontutan edukita zerbitzuri bideratutako herri badala. Berreraberatze bezalako proiektu baten parte izatea oso importantea da herri bat bizirauteko beharrezkoa deulako sektore hori ez. Eta beraiek behar due bultzada mantentzeko. Nik usten dut hain, jende askok ondo etortzen zaiola olako proiektu. La experiencia ha sido muy positiva, desde luego nos da una visión de lo que podemos o no podemos hacer en un momento dado cuando nos puede surgir una necesidad. Entonces, para nosotros estar informados y participar en este tipo de proyectos es primordial.